Kumsi benta ban yarap iki pulit trafik bakin la ban pendunai ke jing deng kali ha kathan maukar bat mot pran ki pulit trafik jong kathanat lum ding jeri ha ka khat pratare unai wing kila aji kai ki samla ni ki traffic volunteer bakin penyat ye ki kali ha kani kathan. Komisi benta ban yarap ki pulit trafik ban pendunai ke jing deng kali ha ka khat pratare unai wing ki pulit trafik jong kathanat lum ding jeri kila aji kai ki samla ni ki traffic volunteer ban penyat iki kali ha kathan mokhar bat kumjo ban lum ya kabai penyang kali ha kini ke jingelang kabalalong ha ka community hall ha mokhar lawan ban aji kai samlasnong the officer in charge ka traffic branch lum dingjri uba m merbo rengkat ke jingedan lang ki pulit traffic bat kinong elam snong ka dor bar snong mokhar ki pulit traffic kili kentu ki samla ki ban penyat ki kali bat ki ban lumru e kabai penyang kali nadu na YMCA shadu cha community hall mokhar bagi di ban long ki bajai-jai bat ki badan akor bat bakin kit khyai ka kam kabala ban shat haki bala rekimat igino kidu kijing e kiri ban pentip cakatnat trafik ne shiki bor snong urang ba snong ka mokhar uba arwan taryang uloang bagane kijing lom ka bai penyang kali hasilan ter ke surok mokhar kan sedang terekam na dok sitrik no pra ar hajar arway nalor kani ulekan tu kisamla bagi de bandeng ya ki identity card ki ban ai de kedor bar snong bat kim dei ban simpalat puat ya ka bai penyang kali hadian belada ban ai jingkai bat kijing batai ke babanya ki pulit trafik bat kinong elam snong ka mokhar ki lelet jurep ikijaka ki balak ban penyang ni kali bat ikijaka ki ban omsha ban penyang ni kali ha kasnong bisa inyasai kata kamde ka bisa regani kami hadian ba kalajur palat kijing ut kijing nam ni paranong snong kijing ut kijing nam ni paranong snong ha ka ba mapiru kinong snong mapi kena snong priyo ihi bagi priyo kena khlama kuar hado kata-kata bagi yang hakmat yang jong ki priyo bagi to ki trai tang bakin miru kim juyo su dang mencisngi we ni rang ba dong jongi jong kablokwan sakut ar kita balai nomor bakadon kali ka bayeng hakmat yang jongu bat simla banmi de kata kadi gawe gadong ka daw ka pangila pagpoy yangi ka snong ya ka isi bakat bukan pangi keladai ka por pangi krong hino pangi bo hino na kalian jongi ka snong ya PSA ki volunteers ki ban ya pet ya kajing yat pet ya reti ya kani ka company yang kali bagi yat ka kali dai ta company ka kali re ka yat ki kali baka nungdon kajing deheng kali hadiah lang ta ngayon keladon kajing selok lang bat ke police department bat ningkong ngila kepat police department bakin ay maki gibre naki ndrei nakaliang police department ki ong ba makiru ki aduna gibre namar kata ngi nakaliang snong dek di sakarpat idisi ban ayang gi kajing bet bagin tungno lagi jong gibre banyarap ya ki police department akan dikasih peniat di kerukom ya kerukom peniat kerukom penyeng di kali ya pos leder ke surok mokhar